bež strane, tiki se me. Pa vegansko jema. Maybe less dancing and singing and more painting. I'm doing the same as if I was quiet. Oh, pretty. Dobrodošli na video, mi dva gremo v Freiburg, v eno mesto, mislim, da je 2 uri pa pol vožnje za čez vikend, tako da gremo spakirati. Spakiram za 2 dni pa pol, pa imam glih toliko za en teden, skor. Ta stran bo od Josha. Pa to kozmetika si moram spakirati. Pa mislim, da sem. Ja, še ostanke včeraj pijema, pa počasi gremo. Šla smo si po kavo v Lidl, pa tankat, sem je malo vroča, tako da ne morem piti. Bomo počakali, tako imamo cajt. Gremo! Evo, prispela smo v hotelsko sobo, kjer je visoka posla. Kamin sam, ni ognja. Pa veliko gledalo, to pa ne vem kaj je. Stol, omara in kopalnica tukaj. We need the card for the lights, I think. It's cool. I like this sink. Hallo. Jaz sem vam hodila pokazati še pilico, da biš zdrav. Zanima, kakva je. Dream bods. Down bad. Ni bad? Ni bad. Gremo na bazen. Tak vrt, ležalniki. Ne morem zasnemati, ker so otroci tu. Je tak vrtiček, zgleda tak privat, ampak je del hotela. Full cute, ampak je že sonce malo zašlo. Gremo zdaj se posušiti, pa zrihtati pa na večerjo. Tukaj so pa saune. Ni nobenega, po moje. Imajo mašino za cigarete. Nisem še tega videla. Svako suzo, svaki noč. Evo, mi da gremo na večerjo, to je moj outfit. Very basic. Ja, čakamo tramvaj. Glavna postaja. Sem šla v restauracijo Črni maček. Nismo skor nič dan sjedla, tako da sem zelo lačna. Vzela si bom en burger, pa pivo. Šaj prav, lakedajna, oh my god, vse mozole lahko vidite. To mesto je, dosti mladih je tukaj, ker so univerzitete, pa dosti veliko mesto je, pa tako najlepše vreme moje kao tu, čeprav pol bo dež. Jaz imam cheeseburger, on ima chicken burger. Že dolgo nisem burgerja jedla. So much going on. Taka lepa stara stavba in pol McDonald's zdrav. What the hell? That's small. Have champagne in it. Cool building. Gremo do bazilike ali katedrale. Kako dobro. The wall is very much red. To the right. Oh wow. Oh damn. Oh pretty. Oh, it's so pretty and tall and big. Oh my god. Kjer je cool stavbe, no. Cute. Takih ne gradijo več, mislim, ta je malo renovirana. Oh my god. Einmal dunkle Schokolade. Und Cheers, partner. cheers.
malo dežuje. Dobro jutro. Čas je, da se spravim. Make-up sem naredila malo, pa ne vem, kaj bom z lasami. Povedali. You stress me out, you kill me. I fantasize about it all the time. If you were mine, I'd give my to you 9 to 5, 5 to 9. You have a young audience. I'm gonna bleep. Huh? I'm gonna bleep. Bleep, bleep, sender. You put shoes on already? Yeah. I want to Are go. you rushing me? No, I'm just going and you stay here. I fantasize about you all the time. You were mine. Maybe less dancing and singing and more painting. I'm doing the same as if I was quiet. But I am happier. That's important. Yeah, you don't want grumpy Jessa, do you? Oh, hell no. I could feel this way. It's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Ok, šla smo na jezero tukaj v mestu. Ker en stolp je tam. Pa gremo v japonski vrt. Ja. V tem japonskem vrtu se ena dva poročila se bota in je zdaj tip čakal, pač mož, bodoči mož je čakal in sta imela zaprte oči in potem sta se obrnila in videla prvič. Cute. Know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Careful. Say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay? Don't miss a step. I don't know you, but I want to get to know you. Ključavnice tako na vseh mostovih. Oh, je. Oh, je. Gremo zdaj nekaj pojesti, ker smo že lačna, pa na kavo. Ampak je prav fajn dan, danes 20 ali 21 stopinj je malo sicer tak vlage, ampak ja, ni sonca, jesen prihaja. Kjer je pol ulice. Ta del mesta je, se imenuje Male Benetke, ker je pač voda skozi in taki mostički, ozke ulice. Pa dežuje spet. Krokodil. Oh no. Scary. Let me read what the sign says. Ker razgled na mesto. Tu smo bila včeraj na sladoledu. Oh, tukaj imajo pa trte. Trte vino bo. Evo, to gremo s tem liftom, s penjačo. Nikole. Hodila smo iti na en stolp, pa smo falila pot in še dež je šel, tako da smo malo obupala, pa smo šla nazaj, pa bom zdaj nekaj popila in pojedla. Not Greek, ali je grški flammkuchen. To je ona taka tanko testo, ko izgleda kot pica, sam ni pica. Okay. Nehalo je deževati, by the way. Still sprinkling, sorry, wrong. Mogoče ima šla po še enkrat na stolp, čeprav meni se ful ne da. Ja. Cheers. Cheers.
cheesecake. Niso imeli one neke, ne vem, kako se reče, tradicionalne tortice, tako da smo cheesecake vzela. Meni je cheese good. Cheese good. Nekim pancem Sloveniji. Daj stol, pa si tukaj, ali nisi? Just beam yourself up. Sorry, beam me up. When you think it's done, but moraš še na vrh priti, a ne? To me bo že strah, že vidim. Kar visoko. So there's more, or you... Na srečo so te štenge vseeno malo bolj tak na gostu skupnijo, na ful široka mreža. Oh, it's not raining up here. Nehalo je deževati? Nehalo je deževati. You sound like, I don't know, Polish or something. Or Ruski. Oh damn, there's so much of the city. Oh, there's more. I'm not going there. Why? Because it's like so small. Like, why is there more? You have the phone. What? I don't want to look. Wrong way? My feet. Poggers, dude. Oh, this is too high. The cathedral is so small. You did it. And you're enjoying it, apparently. Sure, yeah. Can we go now? Komm! Noch ein paar hundert Stufen! Let's see if it's a castle or a tower. Oh. They're chilling in these. Video smo prišla nazaj iz mesta, pa smo se stuširala, pa preoblekla in zdaj gremo na večerjo. Jaz sem že tako lačna, danes bi ful neke nudle bi jedla, nekaj italijanskega, tako da bomo videli. Drugič pa naredila sem si čop, si bom jutro bo moja glava prala, ampak. Evo, tukaj je kar naenkrat 17 stopinj, ni več 30, tako da je malo bolj mrzlo, imam dolge hlače, dolgo majico, pa moj bom še jakno vzela, ker malo čudno iz ful vroče na tako, rekla jesensko, smo na dansko vreme. Appetizer. To je neko meso na tanko narezano, I don't know. Okay, jaz imam tagliatelle špagete z kozicami in suhim paradižnikom. Josh ima pa ogromne raviole domače. What are they filled with? Spinach something? Cheese probably. Tiramisu. Deal. Dejamo sem si prikupila ta trak za, ko si umivaš obraz ali pa delaš make-up in ima uhice. Da vidimo. Ful sem se najedla, pa zaspala sem, pa že ino.
To je Josha, ni moje. Josh's skincare. Zob si še ne bom umila, ker bom še ene cukre jedla. Bom pol. Je že Josh jedel. To so moji najljubši. Dobro jutro, nema me kdo gleda v glavno. Še je rekel, da ima eno presenečenje zame. Neki dve stvari, ki jih imam rada in sem in sem bolj jaz pač to videla, ker smo bila v mestu in sem videla pač mačjo kavarno, Cat Cafe, in je bil oh my god. To sem ti rezerviral, ker bi jaz zihar hodila iti, tako da ja, gremo zdaj, pa upam, da me bo vsaj ena mačka rada imela, pač da bo vsaj ena blizu prišla, če tako ne moreš siliti to. Tako da gremo tja nekaj pojesti, mislim, da ima vegetarijansko ali vegansko, ker pač je mačji kafe in bomo imela brunch tam, ful se veselim. Aperol Spritz. Danes pa vegansko jem. I don't even know what is. Tadej je znan po teh kukurah, ko ptice ven grejo. Ha! So many. So cool podstav. Sem si kupila en kuli, mučiko. Oh, mučika. Bodi radoveden. Stani radoveden. Kava z mlekom. That's natural, not clear. What's Yeah, not filtered. Yeah, not filtered. Kamila smo nazaj in prva stvar, ki sem jo šla narediti, je, da sem igrala Palio in zdaj si pripravljam stvari za stream, da bom mirna, ker gremo zdaj jesti v indijsko restauracijo, ki se že spravljamo, kar sem bila prvič tu, pa nama ni ratala in ni ful blizu, tako da ja. Danes bomo mogoče dokončali Miko, bil bi že cajt, pa dosti je že narejeno. Tako da ja.
Nazaj, še 2 dni imam tukaj, oziroma danes pa še 2 dni. Pol pa je že konc, te hitre mine. Oprej sem probala mango lassi. Jaz nimam rada jogurta pa mangota, ampak ni bad. Ni bad. It's fine. Fak, sem se najedla, zdaj moram pa streamat. Dobro jutro. Včeraj nisem kaj snemala, ker sem imela dosti za delati in sem pa v bistvu posnela samo en short, ki ga bom objavila na TikTok in Instagram. Zdaj bom probala posneti na vsake en tak kratek video, kaj delam čez dan. Ja, tako da danes je v bistvu moj zadnji dan tu v Nemčiji, večer grem na bus, zdaj delam hrano, suširala sem se pa glavo prala, tako da se počasi tudi spravim, ker imam danes zgodni stream ob 3, pa da sem konc ob 6 in pol, da mama še ne 4 ure z Joshom, da grem. Tako da to je plan, hitri en teden mino. Se veselim Mikico videti, tako vedno, ampak ja, vse ni nika. Ja, pa seveda kava. Hrana je pripravljena, tu imam še džus pa kavo. Josha pa še ni, ker ima sestanek, tako da čakam, da neha govoriti. Da mu lahko omleto naredim. Evo, končala sem stream. Malo smo igrice igrali, pa začela sem novo to diamantno sliko in sicer to veverico, kak je cute. Zdaj pa počasi pospravljam moj setup, te luči tako tu ostanejo. Sem pač strani dam. Josh je kupil to vanilija, Dr. Pepper, Coca-Cola in mislim, Dr. Pepper je tako Coca-Cola, ampak je ogabno, ko marcipan. Jaz sem pila Coca-Cola vanilija in ne, ta je še hujš. Tukaj imam pa za na bus, imam te koruzne neke sneke, te so ful dobri, nam če imamo mi to. Pa 2 te čokoladici, če bom jedla, ampak ponavadi bolj kaj slanega pojem. Zdaj moram pa še to zrihtati. Tukaj sem pa tudi začela kuhati, krompir se pripravlja, ne vidite ga zdaj. Kordon bleu pa malo zelenjave, no. Solatika z mozzarello, krompir iz pečice, zdaj pa treba še zelenjavo, to se itak sem popražil, pa v pečici je cordon bleu. Food is ready. So ful fajn WC, čisti in zaston tega. Zdaj sem, rože me čakajo, malo luftam koše in te stvari in stanovanje. Pozabila sem na smeti in na the best. No in kot mi je ratalo pač te glavne smeti ali kakorkoli. Tako da, niso najbolj prijetne vonjave, ampak bomo zrihtali. Malo mi je ratalo za spat. Kaj sem bila rešila? Aja, zdaj moram iti pa v trgovino. Mehaniku sem pisala, če lahko to pripeljem, tako da bom po 5 uri ga lahko pripeljem. Moram asistenca poklicati in meni je to tako annoying. Ful mi je nadležno, ko moram klicati asistenco, ne vem. Pa še ne vem, kaj ga bojo spravili iz parkirišča. I guess je to njihov problem, samo tja. Se sekiram, zdaj grem po trgovino. Nisem še čisto pakirala, tako na pol sem, ampak začela sem.
nisem še nič jedla danes, pa kave še nisem pila, tako da si mogoče kaj kupim v trgovini, ker ne vem, če se mi da kuhati, pa še polja, s to asistenco se moram obadati. Pa spraviti se pa streamata, ne, pa nič nisem montirala, to tudi moram, tako da gremo zdaj hitro v trgovino, pa čim prej se lotimo dela. Evo, poklicala asistenco, ni bilo tako hudo, ful so prijazni, Sava, zavarovalnico. Ne, sej, itak plačaš, ne? In zdaj me ne bolj skrbi, ja, kako bo avto tu ven dobli, pa sej po moje so navajeni, sploh tu v Ljubljani. Da pač so parkirišča taka, kot so, ali moram malo se sprazniti, ker je katastrofa, vsaj ful sem danes tak meh volje, ker pač imam vse te stvari, pa tudi vožnja z busom je bila malo bedna, enega čudnega tipa sem zrav imela, ne da se mi niti razlagati, ker nočem podoživljati teh stvari. Dobro, zdaj sam, da mi avto odpeljejo, pa vse mi bo meni že en velik kamen odvalil stvari v pretlažnik, pa jih dežuje, treba je še tako malo bedno dodatno. Evo, da ne hitro pokažem, mojih 19 € zapravljenih v šparu, procentni popust sem vzela na meso, goveje sem vzela, ker bom naredila takose za jutro, ko mama pride. Vzela sem tudi nekaj zelenjave, čebule, česna, zeleno, korenče, ker bom delala zelenjavno juho, ker se je malo hladilo, okej. Kupila sem edamec, ta sir pač v rezinah, ker ga rabim malo za omleto, potem sem kupila ta orehov kruh, banane, paradajz, opala, korenček mi je všel. Malo mleko, eno kavo, sendvič pa solato. Pa na pošto sem šla, ker sem dobila od Nutrition zeleni čaj. Sem pa vedela ta sendvič, hodila sem juho jest, ampak sem bolj pač spala, pa mogla sem v trgovino iti, pa zdaj moram čakati pol ure, da prije asistenca, oziroma mogoče malo več, odvisno od prometa. Pojem ta sendvič, pa grem nazaj do avta, po moje. Ja, to je to. Sam da mi ga odpeljajo, da se mi Ok, sem končala stream in zdaj sem malo razmišljala, pač prej sem vam rekla, da nisem imela najbolj prijetne vožnje s Flixbusom in da nočem o tem govoriti, ampak se mi zdi, da je pomembno, da o tem govorim, sploh zato, ker me ful punc gleda. Ja, več iskreno nočem iti zdaj o tem razmišljati, ampak je dobro tudi, da dam to iz sebe, ampak predvsem zato, da mogoče kakšni punci kaj na nek način pomagam, recimo. V glavnem, jaz sem bila na Flixbusu, rezervirala sem si sedež, da sem si lahko lepo nazaj dala, whatever. In pol v bistvu po eni uri vožnje na prvi postaji se je pač usedel zraven mene en tip, ker pač je busa, ne, in se pač vedno je kdo zraven, ne, skoraj vedno. In ja, nič, tak en uro recimo, odkar je sedel z mano, pa to pač spal je, jaz sem tudi, mislim, da sem gledala na telefon, jaz sem gledala videe in pol jaz gledam neke videe od mačk na YouTubeu, seveda, ne. Pa slušalke sem imela, ker mi tip rečem v angleščini, če sem crazy cat lady, ne, pa jaz ono, ja, ne, a si ti tudi pač normalno, tako se pač se kdaj pogovarjaš s tujci, ne, tudi na avtobusu, ne, ker pač preživiš ful cajta skup. Sicer me se ni dalo pogovarjati, ampak pač, ne, si prijazen. In ja, pol me začel spraševati, pač o mački, pa tak, pač nam normalni pogovor, tak ful prijazen tip res, pa tak malo poseben, malo se tak čudno hihital, ampak okej, whatever. Pol, tak, če znam neki cajta, nam rečemo, 15 minut pogovora, se nisem gledala za eno uro, pač, ko je govoril, tak, je kar začel pač, tak me je malo butal v nogo, ali še, ko ti nekdo nekaj pove, pa reče, ne vem, tak te malo butne, ampak okej, to je pač malo čudno, če si z enim tujcem. In pol je kar naenkrat imel tak roko na moji nogi, ne. In, veš, ko si ti v tistem, pa ne dojameš, pač, what the fuck, ne, pač, jaz te ne poznam, kdo si, zakaj imaš roko na moji nogi, ne, ampak si tak v šoku, kar malo obnemiš, ne, pač vsaj jaz tak reagiram in ne dojameš, ne, da pač bi bilo fajn, če nekaj rečeš, ali pa, ne vem. Kar naprej sem se pogovarjala in sploh pol je dal stran in pol kar naenkrat tak malo proti meni, ko da me povoha, pa reče, da ful dobro dišim, pa sem ono, a ja, vprašam me, kak mi ime in pol kao mi reče, ja, da dišim tako Jasmine ali nekaj in sem ono, tak še bolj šokirana. In pol sem pa rekla, več, da bom šla spati in sem si dala slušalke not, pa sem se pač kao ulegla na ta pošter ali nekaj. Ok, cool. In je vedno, tako ful je v mene lezo, pač tako, veš, ko nekdo kao zaspi, ni po moje spal, če mene vprašaš. In je tako bil čisto v mene, ampak ne samo tako, ko ti glava se ti nagne, ampak celo telo. In ker to roko je imel skozi tako zdrav moje noge in pol tako časih je s prstom pač
pomikal, tako da me malo pobožil, spet sem smela, oh my god, in sem začela stresti nogo in sem pač tako, umikati začela nogo. In ja, on je pač spal. Jaz itak nisem nič spala, vedela sem, da gre v Mintno dol, tako da mislim, da je bilo še 1 uro do pač konca vožnje kakorkoli in sem bila, no, ok, bom počakala, ker nisem hodila nam, malo me je bilo strah, pač ne vem, če zdaj nekaj rečem, ne gre stran oziroma da ne neha, pač me je bilo strah, da bo ne vem, kaj jaz vem, ne poznam teh tujcev. Pač prav začneš procesirati to in vidiš, what the fuck, da je to ful narobe, a ne, ampak, veš, ko je nekdo tak malo, v bistvu, pač ko je nekdo pač se normalno pogovarja, je prijazen, ti kar malo spustite tvoje, kaj bi rekla, zidove, prepreke in pač si misliš, a sej, mogoče pa pritrajam, sej, ampak ne, to je pač čisto prekoračenje vseh mej in itak, da bi bilo najbolj, da bi jaz rekla, da je mrš pač, bejš stran, ne dotiki se me, ampak ne znam povedati, v tistem trenutku si kar ne dojameš in kar malo minimiziraš, v bistvu narediš, si v glavi rečeš, ne, se pretiravam, ne, ker smo pač ženske se neki ful naučene, da pač sigurno se vam je že kdaj zgodilo, da so moški bili neprimerni, pa ne zdaj govorim čez moške, ker niso si taki, ampak takoj, ko postane ženska, se najdejo te neprimerni, dotike, da ne govorimo o besedah in se kar malo navadiš na stvari, ko se ne bi smel navaditi. Pač tako se začnejo zlorabe in ne pusti, da nekdo to dela. In ne se spraševati, da je to prav ali ne, ni prav. Če imaš slab občutek, verjemi svojemu občutku in jaz zdaj, če se mi to še enkrat zgodi, upam, da ne, pač bom vedela iz svoje izkušnje, da pač briga me, če ustvarim neko sceno, pa bom tvegala, da je nekdo agresiven, vse so še drugi ljudje okoli in bom ga pač sam, ne vem, poslala nekam. Ampak res ne znam, pa je čisto utrpnala in sem bila čisto zabedirana, pol sanjala sem še tako, pol ko je šel do izbusa, sem sanjala v njem, pač da me je nadlegoval in oh my god, pač res ne se pustiti, če se sprašujete, se pa ni tako hudo, ja, nisem kaj dospala, pa še to, kar sem sanjala, tako da je dolg dan za mano. Na koncu, namesto da bi zdaj igrala igrico na streamu, sem šla kuhat, ker sem bila, itak moram kuhat, ker hočem pripraviti hrano za jutro, ko mama pride, pa Miko pripelje, tako da jutro bo vredo dan. Za avto sem zrihtala, pač da sem ga pelala. Ful stvari sem naredila, ne glede na to, kak šiti večer sem imela vse. Edino, kar me še čaka zdaj, je pa montiranje. Ampak mi ni težko montirati, ker je to, ko smo včasih bila skupaj, tako da je fajn. Ko sem zdaj sama nazaj to gledati, pa se še počutim, kot da sem spet še vedno z njim. Tako da, ja. Fajn teden je bil drugače v Nemčiji, če ignoriramo ta pus. Ja, ok. Se vidimo jutro, oziroma moja se bo tukaj končalo in ne vem sploh, kak snemam. Ampak ja, mama pa Mikica prijete jutri, tako da bo dober dan. Missing some